لێ ڕەوشا سووریە ڕەوشا ڕۆژەڤایی و کوردستانی هەردیت ناتنا بێنا سەرۆک بەرزانی و فەرمانداری هەسەدە مەزلوم عەبدێدەم کارگەریە نوێ کاربەدانێ نوێ دکتۆر عەلی میرانی مامۆستایی زانکۆیە و شرۆڤەکاری سیاسیش دهۆکێ میوانێ منە سلااو و ڕێز بێتە بۆتەکەکەی عەلی کەکالی دەستپێکێدە یانی دخوازم بزانە بنها سووریا یانی د ڕەوشەکی دێ ڕەوشەکی نەزەلا yani çawa da nırxini Suriye berbi sistemeki çawa ve de biçe nırxandıran ta gertve derbarê de bigirin. Zor spas mamosta ji bo vê delî vê spasiya te dikim. Baweriya me de rewşa Sûriye rewşekî ne zelalevek cenabê te kerem kire çinkî gelekî mueqqede kompleks e hê nehatiya xuya kirin. Helbet serokê îdara nuha li Şamê îdaret ke yani hindek tesrîhatê baş den ku heqê kesî nayê xwarin ku xelkê Sûriye ew tolve kirin ku ew ji qonaxa şoreşgerî ketine qonaxa dewletî helbet hege ew tişte pêk bên û ev tiştê îro tê kirin li kendava Sûriye deverên sahilî yan jî ev izcaca tê kirin li deverê dirziya yan jî ev çetên îro êrişî Kurdatke nîzîkî Kobaniyan gu seda tişînî we wextê ev yani çend rojekî derbas bibin ege ew tiştekên bi rewşa Sûrî helbet ê rewşê xweş bite xelkê jiyana we ya aboriyê baş bite xelkê ji dîr û wê kuştinê wê kuştara ew herî mezin ve çarda pazda sala da yê bên dûrkirine lê eger Sûrî berev teşeddudê biçe û ew kesanî biyanî wî yê hatin dixwazin ecindatê xwe li ser xelkê ku Sûrî ji dewletekî elmanî medenî berev aqalekî nediyar bibin helbet Sûriye bi kevmetirsiyê de ez bawerim ne Ewropa ne Amerîka ne ev dewletên dî qebûl nakin. Belê Doktor Elî yani niha mesela rastiya Sûriye ger mirov bigirê dest niha mesela wekî pêk hate Kurd ez tere bêjim Durzî Türkmen li vê derê wekî dwarê olî de jî Xristiyan Misilman Ezdî yani welatekî pirreng welatê pêşerojê sîstema pêşerojiya Sûriye dê bibe welatekî pirpêk hateyî pirrengî di divê derbarê de çawa dibîne. Di baweriya me de ew xelkê dijî sîstemê Be's û Beşar el Esed rabûn dijî wê yani hizra takerrewî bû ku taîfekî an kesek binemalek an jî partiyek tinê hukmranî bû yani xelkê dijî wê yekê rabû. îro hege heyetil tehrîr yan jî ew hevalbendê xwe her wê sîstemê rabin û werxwe bibîn çê nabe Sûrî dewleteke hatiye avakirin ser asasekî fûseyfîsayî yani wek gurzek gule yani Sûrî nayê helbet Kurd qewmî yani netewa duwemîn li Sûriyê da ez gel cara dibînin behsa dirziya tê kirin Elewiya tê kirin Şîa İsmaîliya Mirşîdiya ku behsa Kurdan nakin Kurd ne wek wayî dîne yani dewleta Sûrî du netewê sereke hene Erebin û Kurdin ege mafê van yê Kurda û van ebê me behsa wa kirin kêm netewê hege nêdanîn Sûrî qet rehet nabik ew xelkê ku çawa dijî Beşar el Esed rabû eynen ê dijî wa jî rabine û belkî bi zûtir û belkî vê carê bi tir alîkariya dewletê yani ev sîstem û hewayê dunyayê dîtir qebûl nake takerrewî bên an jî kesek ecindayê xwe xespî ferz ke ser xelkê sivîl. Doktor Elî niha cenabê Serok Barzanî dûhî li gel serfermandarê Hesede Mezlûm Ebdê civiya ev civî yani mesela diraya giştiya Kurdistanî de kargeriyeke gelek mezin kir gelek heyecanekî gelek mezin durust kir yani kargeriya vê hevdîtinê yek rêziya Kurd dikarê çi tesîrê li pêgeha Kurd di rewşa Sûriya nû de bike. Pirsekî gelekî cihê xwe de ye mamosta eger tu delê vê de min pîçekî em şova jî vegerin sala 1941 Nemir Nureddin Zaza xort bû dixwest werê Kurdistanê navê Barzanî Nemir bîst û Mîrxasiya wî çilûyekî de dixwast hebibe. Sala şêste de dema rejêma Sûriyeya wî serdemê yekêtiya we Misriya
پارتیا سوری کرن زندانی سر کرده و باور که روزنامه خبات تخسیر ند کرد یعنی بروانیش حقی کرده کرد. برزانی نمر سال 1907 خواست کو پارتی دو پارتی سوری پشتی یعنی به 65 بو قطع خواست و آنین ناپردان خواست و بکه ایک آنکو اوا جناب سروک برزانی کرد یعنی اوا دهی پیر هاتی کرن اوا بردوامیش 110 ساله را هاتیه کرن هلبت و هم وب چاوه خودیت القامش لگرگی لکل دیری کل کوبان عالم را بو سرخوا سوشیال میدیا همو ببون اوینه ها تشتکی گلکی باشه یعنی ایرو وقتی کسن دران خوش کرده روز آوا را تیجت کن و تخوازم کو کرده روز آوا گمارو بکن تعدایل واکن هاریکاریا کرده به عیناً کال کوبان چوا کو برلمان کردستان سروک برزانی بریارده کو پیشمرگه بچن هاریکاریا شروان کرل کوبان کو داعشش گینانده ایرو اوینه پاقجو و پاک و چاک جارکادی دوباره به اوجی بو جهد لی دلخوشی هر انسانه که کرد هر چهار پارچه و دیاسپور وان دیتنا فرمانده حسده تشتکی باشه و اوی خوشی گوت گومه گنگشک کریم بجناب سروک برزانی مگنگشک کریم سر روشا کردان وان هلبت اف قناخین وسا دیروکینه چنه پاقش دیروکا ما کرداده او دیروکا کتمی ما خودیت ناکوکی آده و هر مشاره کده کره جانم چته وسا جی چه بین دل ملت ما پی خوشی به باور کش دوی پیدا اگه دنیا همیجی بین کرده روش آوا باور که دیتی نکا ایراده وابش کنی برز دکتر علی تو زانه مثلا تا آلیه کی وی هفدیتنی گلک گرینگو آلیه کی دن مثلا مدیا جهانی جو واشنطن پوست بگره حتی مدیا ولاتین کنداوی حتی مدیا لبنانی مدیا ترکیه همه اف مجار گرتنه دسته یعنی روشا پیگاه کرده اصلا ناف دولتی دشی گریدای اف پروسیا و سوریه جی در باز دبه آلیکاریه کی چاواده که هستا جیهانی هستا ناف نتوی برانبری چاره سریا پرسا کرد بهیستر بو دکتر علی تشتی وستان رزگرتنا کردال جم وان کسی بیانی جد چسبینی یعنی اوه براستی اوه ملتا که اوه راستی تنگاوی دا پشتای کدد گرن یعنی راست نتنی چیا تنیل پشتا کردانه او خوب خوشیل پشتای کدد نه اوه مینا که چه بو هلبت نها دوزا کردی قوناخه که گله که هستیاره باکور کردستان پروسیا یا آشتیت نهاتی کرن احتمالش نه حتی چند روزه کی دی دست به که الباشور کردستانی گلک دست کفتی کردانه هلبت البغدای و جهنیدی هنت خوازوا دست کفتی کردا بشکنه ایو روز آوای کردستان برانبر روزانه یعنی خلق سوری همو مجولی کیفینه کو رژیم بشر چو هلبت هندکی اپوزیسیونا خفروت او کیفا کردا کیم کریه هر رو ایریشی کردات کن السد تشرین پرا قراقوزاق يعني تخوازو كردات تنبكن يعني خماوا نكو هندك دفري وكتنا دست قنيت ركتيا دست اسرائيل دان عفرين كتيا دست تركا خماوا كو كردان هيلن هلبت افا قال لك اف ديتنا هاي جناب سروك وفرمانده حسد جهه خدا بو رزكي بتر خلكي تشتر زاني كو ايرو كردان جي مرجعيتك هيا كو انسان كرد چند ایدئولوژی دیرو اکوده بله بخته به هبون و نبونه کرد دسته خود کنه دسته یک تا اوه بو جهه کیف خوشی هر انسانه که کرد و جهه نخوشی دل ایشه هر کسی که ملت کرد نوی اوه اتمسفره هی ریزدار دکتر علی لحرمی حتی داستا جهانی دجی کنها او اتمسفر او روشا کل روجلاتان عفین کو روجوا سرکه یا جهانی جی یعنی وی اتمسفری او دستکفت جبو کردستانی وی درباره ده گردیتنات بستنم دکتر علی ببوره احتمال دنگ چو يعني من حتى اخيرا من نزاني لمن فهم كير له وصا استيجهشت انه اف هواها كو اف خدمته الروشا كردي دوزا كرديت كه هلبت اف خدمته
بله من وصلني استم بس خوش دکتر سر صد يعني دبه ام نكارن دجمنه خو دجمنه مجمع خورتره لقال لك يجرنج الصبا خلق يعني ديروك بيجي وقته كرد شکستن جی دسته و دسته اقدابو بلا نبیجن وقتی کرد شکسته خوده هر چرمالا دجمناتیا چرمالی دی کر هر پارچه کی دجی پارچه دی بان هر پارتی کی یعنی والله اول شرمه کی مزنه یعنی دوی ام چند نلی اکودبن وان مسائل مسیری هبون و نبون خود ام یکن خوده وقتی ام دست خود کنه یعنی ام همی زانن کو اول جناب سروک برزانی اول هم 16 سال یا خو وقتی چگا رمت هلگرتو تبدی رزین پیشمرگا بوده هر سروی هزدیه و سروی هستیه کو ام رزه یعنی خلق یعنی امریکی آنی اوروپی آنی همی کسی جی رزیل مدگره برای اوش دل جی اول نتوایه که اول ملته که جمارا وزیده 5 میلیون حقیقی واون داید و افجی بگهین حقیقی خواه لی والله هلبت وقتی ام 24 ساعت دجمناتی ایک بکن و شر ایک برای ما او خوکیری خوانای امی چواکیری وابینه از باورم اف بنگاوها درمان بوش بو صد ایشه که ملت ما جد گازینه گلک سپاس بوده دکتر علی میرانی جد هوکیل گلمان